Salam dostlar, men sizlerge bugun top 6 internetте жарган видеолорду коюп берем. Анда эмесе кеттик. Топ 1. Медер Камчыбеков. Аке, карантинде апам ушинтип нерселер токуп атат. Мен отурам. Ne? Tokuğunu göstersin. Öyle. Ой, бир нерсе айтайынбы? Мен боюмда бар экен. Dur. Топ 2. Шумпар. Assalamualaikum. Валейкум, кандай? Жақсы. Қашан шығасың? Бірінші Қызсың же еркексің? еркек. Қызсың ғой я. Еркекмін. Жаңа қызсың ғой. Еркекмін. Қана көрсетші. Мына. Oh, I hope someday I'll make it. Точно бірінші классың ба, 11-ші классың ба? Бірінші класс. Молодец, жаштар бат чоң отырсыздар. Blue Chanel. Blue Chanel. Топ 3. Эмиль Есеналиев. Давай, айт. Улук подкаблучник, Малик подкаблучник, Уран подкаблучник, Мақсат подкаблучник, дагы бир Мақсат бар, айта берейин. Айтыр. Дагы бир Мақсат подкаблучник, мен подкаблучник. Сен кимсиң? Мен Эмиль мен подкаблучник, Бекиш подкаблучник. Москвада досторум бар, айтайынбы? Айт, барын айт. Радмир подкаблучник, Ринат дагы подкаблучник. Yes, биз подкаблучникпиз, ура. Каяка ортосуң азыр? Магазинге аялым жиберген памперске. Давай. Рахмат, подкаблучникпиз. Топ 4. Камила Бенетта. Мне так плохо, одиноко, без тебя, без тебя, без тебя. Наебал. Я вижу, как молодой Хефнер. You have mercy. You have mercy. Топ 5. Моха Вайнс. Drop. Топ 6. KG 159. Урматтуу достор, ушу менен биздин видео соңуна келип жетти. Каналга катталып коюңуздар, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Чоң рахмат. Okay. Yeah. Who got it, you?